Tautona Boko a tla phakela a tseneletse moletlo wa a losa masole a maemo a officer cadet. Dikgwebo tsa boleng bo heta 500 billion pula ka hata sa Botswana economic transformation di simolola go diragadiwa. Fantungamili a fetela kwa di quarterfinaleng tsa khaisano ya ITF World Tennis Tour J60. Dumela wetso ke kgomotsa go tukile mme tshepiso sekolo ke naranolang ka puo ya diata re tsena mo pegong ya go sethoeng. Mosong one sesole sa Botswana se ta tshwara kaloso ya sesole sa maemo a officer cadet ba itutuntsho ya class 46 ya monongwaga kwa kampeng ya sesole ya Setswana Khama Barracks. Tautona advocate Duma Boko yo gape le molaodi wa sesole o ta etelela pele moleto o le go lemoga masole ao a lekgolo le masome a mane le boroba pongwe. Sethopa se se alogang se na le baithuti ba bomme ba le masome a mararo le boraro le borre ba le lekgolo le lesome le bothano go akaretsa le ba le bapedi go tswa kwa sesoleng sa lehatshe la Zambia ba ba weditseng ka katego ngwaga o le mongwe wa itutuntsho ya sesole. Dikgwebo tsa boleng jwa go feta 500 billion pula ka fa tlase ga lenaneo la Botswana economic transformation di tsena mo tirisong fa di rola semmuso mothusa tautona ebile le tona wa tsa madi re Ndabagaolathe o ka ile fa 60% ya dikgwebo tseo e tla tsamaisiwa ke bagwebi ba ba ikemetseng ka nosi fa 40% le tse puso e tla di rulaganyetsang. Mothusa tautona re gore dikgwebo tseo di atlege go tshwanetse ga fetola ditsamaiso ka bontsi a rutlwe Monica Seswaela. Lenaneo la puso la go thomamisa gore lefatshe leno le nna le itsholelo e ka bakantsweng ebile e eteletswe pele ke mohama o ikemetseng la BETP le gatela pele. Dikgwebo di feta lekgolo le masome a herabobedi di thotse di kanukilwe ke babeeletsi le babega dikgang e le mo legatong le le letelelang gore jaanong di ka diragadiwa. For the 60% private sector-led projects, the government's role focuses on facilitation and creating an environment where investment can happen efficiently. This facilitation includes resolving issues of land allocation, change of land use, business permits, market access, and robust interministerial coordination. Go tlhalositswe ha ditiro kgotsa mananeo mangwe a neng a tshwanetse go dirwa mo nakong e fetileng mme a retelelwa ka mabaka a farologaneng jaanong a ta dirwa ka gatase ga lenaneo le. We are already witnessing promising momentum, truly promising momentum. A few examples. The Qini Resort project, which has encountered challenges for many years, has finally progressed from concept to site alignment. A range of projects, including TEMCO Hospital, Center for Nuclear Medicine, and theranostic strategic rehabilitation of Botswana Railway's main line, the redevelopment of the Land Valley wastewater plant, and the expansion of Maung Airport have attracted very strong investor interest. From the outbound medical tourism, these are the services that we are going to be providing, from oncological care, which will have leading medical technology such as your linear accelerators, chemo. And then we also have cardiological care, where we'll have direct interventional procedures, and neurological capacity, orthopedic care, and much more than what is actually stated here. Bokopano jo bo sanotse gape go simolodisiwa ga thulaganyo ya mo maranyaneng ya BETP kgotsa portal e ta letang ope yo nang le kgathego go simolodisa tirisano mmogo le beng ba dikgwebo tse di thopilweng. Monica Seswaela, BTV News, Gaborone. Re sale ho mothusa tautona re Ndabagaolathe o boletse botlhokwa jwa go dirisana le babega dikgang mo leetong le go netefatsa ga dilo di direlwa mo pontsheng le gone go supa boikarabelo. We deliberately chose to begin this phase with you, the media, and the financiers, because
We recognize the critical catalytic roles you play in driving national transformation. We wanted to give you a front row seat in the execution phase. I don't know why they gave me the front row seat, because the front row seat is yours. Joining hands with project owners from every start so that together we can turn this transformation agenda into tangible, sustained success. The media serves as an essential guardian of transparency, of public understanding, and of national cohesion. Financiers and investors serve as the catalytic force without which no meaningful national transformation is possible. Rasalfo motsa tautona o bile a re puso e ntshitse mogopolo wa go fetola le gone go shahatsa melao mengwe mo lefatsheng leno tshwetso e tla netefatsang katlego ya ditiro kana mananeo ka go farologana ga olathe o buile se maabane jaana dikgwebo tse di ka ga tlase ga lenaneo le le simolositsweng go gwetlha methale ya itsholelo ya BETP di supegetswa babeeletsi o boletse fa phetogo eo e tla ntsha dikgoreletsi dipe mo ditsamaisong tsa go diragatswa ga ditiro ka go farologana. Through the BTAP labs, we identified key reforms that will significantly improve the business environment. For example, we are proposing amendments to the Energy Act to allow direct power purchase agreements and renewable energy trading. This reform will open space for greater private sector participation in power generation, hopefully, or rather certainly, driving down costs and improving reliability. We are also proposing to simplify the Environmental Assessment Act by introducing a faster, risk-based process for renewable energy projects, reducing delays and maintaining strong environmental standards. Re tswelela le tsone lekgotla la SADC le simolodisitse thutopuisano magareng ga maloko a SADC maikalelo magolo e le go isa ditirelo tse di tswang mo mahatsheng ka go harologana kwa setšhabeng. Mothusa mokwaledi wa SADC Angela Ntuba o tlhalositse ga go tshwara thutopuisano eo e le tsela nngwe ya go anamisa dikitsiso ka ditsamaiso le ditirelo tsa lekgotla la SADC mo ngwageng tsa 2025 go ya go 2030 mo go dumelwang go tla thusa mahatshe go dirisana sente ga go ta mo dikganyeng tsa papadi le Each year, our member states and international cooperating partners generously commit resources to support SADC programs, while our ministers invest significant time and expertise in council and other meetings to assess progress, shape strategic direction, and endorse the annual operational plan and budget. It's our collective responsibility to communicate the outcomes and benefits of these efforts, to showcase the relevance of SADC initiatives across our SADC region and highlight their tangible, positive impact on the lives of our citizens. Additionally, misinformation sometimes overshadows positive narratives. Addressing these challenges requires tailored communication strategies that highlight localized benefits, engage diverse communities, and leverage innovative platforms to make regional achievements more relatable and accessible to citizens. Le kalana le le dirang ka tontsho tshenyetso setšhaba la DCEC le beile monwana tumalano ya go dirisana le company ya Teme ya Lukhara mo methaleng ya tontsho tshenyetso setšhaba. Mookamedi wa DCEC mme Botlhale Makgenene a re tshwaragano ya bone le Lukhara e maleba ka jaana e tla sireletsa ditswammung tse di botlhokwa mo itsholelong ya lefatshe leno mo ditsamaisong tse di sokameng tsa tshenyetso setšhaba. Makalana ao a tota dumalane go dirisa mmogo ditsompelo tsa go lwantsha borukgutlhi jwa tshenyetso setšhaba
ba tlhomamisa fa tsotlhe di direlwa mo pontsheng mme ebile go na le tsamaiso tse di lolameng tsa kgwebo ya diteemane. It's a milestone that we have met, and I look forward to the relationship going forward. And I'm hoping that Steve will take you across to his diamond so you can see what we're ensuring doesn't get stolen through corruption and all these things that we see going forward, because this is, bringing it closer to home. This is the reason we are finding our economy in such a strain at the moment. I can't say it's because of diamonds being stolen, but the pricing of diamonds. And when we look at how important this industry is for the country, it is important that this collaboration happens, and very quickly. And that's why we are here today, because of that and the signing of the MOU. And I think for us it's to protect the assets of the nation. My employees understand the impact, and I think it's for us to ensure that with that impact that they understand that it's also the other small activities that surround the diamonds that are also impacted. Our MOU therefore is rooted in a shared vision. A shared vision where the proceeds from our natural resources, such as diamonds, they benefit not only Botswana but also our people. Through this partnership, obviously, we aspire to create frameworks that will endeavor to prevent corruption, frameworks that will ensure traceability of the gemstones and promote responsibility sourcing practices. And I'm glad that you attest that on an annual basis you take your staff through capacity building on anti-corruption and ethical behavior. That is the way to go. Banka ya First Capital e abetse kokelo ya Bamalete Lutheran dikete di le 700 dipula go thusa go baakanya kokelwana ya balwetse ba kgotholo e tona le ya pelegi. E rile a bua ka lenaneo leo motshwarelela moeteledipele wa banka eo mme Lebogang Seleke a re maikaelelo ke go netefatsa gore balwetse le bapereki ba kokelo ya Bamalete ba dirisa lehelo le le phepa ebile le sireletsegile. Re ruta dintha ka ke o lebogile re dipotsane. Mesele ka re tshwaragano ya makalana a madi le mohama a botsogo e supa maitamo a bobedi jo a go tokahatsa botsogo jwa setšhaba sa lehatshe leno. Wa kgoletse kokelo ya Bamalete tirente ya go thusa batho ka ditamelo tsa botsogo tsa tlhwatlhwa di tshwana le go belegisa bomme go dira loaro le ditamelo tsa seemo sa tshoganetso. This year we've committed an amount of 400,000 pula towards the refurbishment of TB and the maternity wards. 2 critical units that directly impact the healthcare and future. Re ta simolola ka go ntsha 400,000 pula pele go baakanya dikago go morago re thantsha 300,000 pula gore a dirisiwe mo go tse dingwe. And that being said, we commit an amount of 300,000 pula in 2026 that shall be channeled towards other critical areas within the hospital. Our aging infrastructure and equipment, after decades of service, have strained our ability to maintain the standard of care we aspire to provide. Dikago tsa kokelo ya Bamalete di onetse mme re ntse re tsweletse ka go thusa balwetse re sa kgobega marapo. Refurbishment or replacement. Yet, despite these challenges, our commitment to serve remains resolute. Once again, thank you very much, First Capital Bank, for allowing yourself to be one of the good Samaritans in the 21st century to accompany BLH and Botswana during this challenging period. Re lebogela thuso ya lona bogolo jang mo nakong eno e thata e se kgoma sa puso se se nang le haele thebe. Especially in a resource-constrained environment under which we are currently operating. Ka First Capital e ikemiseditse go thusa setšhaba ka go shahatsa dikokelo tse di onetseng le go tsholetsa serodumo sa mohama a botsogo le lehatshe leno ka bophara. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television ga boroni. Mopalamento wa kgaolo ya Tswapo North re Prince Maele a re baratani ba ba nnang mmogo ba sa nyalana ba tshwanetse ba dira tsamaiso e maleba go nyalana semmuso go tira dikgogano segolo jang ka nako e mokapelo o mongwe a tlhokafalang. O buile se kwa moletlong wa re a nyalana kwa banyalani ba le 14 ba neng ba tsaya maikano a go tshela mmogo semmuso kwa Maunatlala.
go itsone sakeng. Go nna mmogo ga bakapelo ba sa nyalana ke lengwe la mabaka a tlisang dikgotlhang gareng ga borra monna le borra mosadi ka nako e mokapelo mongwe a tlhokafala. Ka jalo rre Maele a re nyalo e tlhomamisitsweng ka fa molaong ke yone e ka fedisang dikgang tsa dikgogakgogano le go itshwenya nko ga lengwe la malapa a baratani. Batsadi bogolo ya borra monna le rata go laola manyalo a batho. A go letsweng mo manyalong a batho le rata go laolela gore mosadi o le o ka ba go tshwara jana ke gona kana o rata mosadi o le o moriane o ska mo neela madi a mantsi o ska mo kgabisa o ska reng o ska re borra mosadi bone nya ke lo rato hela le le ha kamatsana. So ke gone mo ke batlang gore borra monna itseng gore jaanong ya ka go tsile mo seemong se re le mo go sonese sa gore kgantele ya no re be re banela ditankana ha re le mo seemong se re banela ditankana o ai dithata tsa lona di hella gone. Ba tsi ga ena boswa wa ga matsala yone mokgwanyana ga ena boswa go bogwagwadi le wena madi a festere tlha batho a re a tlhokomeleng yone ke a riana helana akere re dumelane gore phitlhela akere a re a tlhokomeleng a rerwe therisanyo mo lapeng kana ga re sa tlhokomele gormente no tla ithare a letsetsa. Bangwe ba banyalani ba lenaneo le bane ba arogana maikutlo a bone ka mokgwa wa nyalo. Nyalo e tota ke nyalo e monate e le gore ha ena sekgoreletsi ha ena bape bana ba phego ke mototo hela ba ba ntleng ba e lebela ko tlase ba se ka ba etsa ya kane ba etsa hela gore ke nyalo e tshwana le nyalo nngwe le nngwe e ruruhaditsweng ka ha se molaong. Re na le leeto la dingwaga di le 47 re ntse re le mo nyalong mme go le bokete mo go rona gore re kgone gore re ko molaodi ro ruragatsa lenyalo la rona mme tsatsi leno yana re utlwa re le mototo gore gompieno yana re be re le hano re nyetswe re apere masire re leboga lenyalo le le boitshepo le re bonang gompieno re le hano. Go fitla ga jaana kgaolo a tswa North e setseng ya dise banyalani ba le 660 ka fa tlase ga lenaneo la ra nyalana. Ka jalo mo parlamenta a kgaolo ba solfaitse gore o tla tswelela ema banyalani ba batla tsenang mo nyalong ka tlase ga lenaneo leno ke go itsone sakeng Botswana Television Mauna Tlala. Amathoetse mogotsa Mahatsasele ene re mabane kwa Caracas tona wa Mahatsasele wa Venezuela Ivan Gil a khala go pegiwa ga dithwathwa tsa dithoto ke puso ya lehatshe la America mmogo le matshosetsi a sa kgaotseng a batho ba Venezuela ba lebaneng le one ka ntlha ya go nna teng ga dikepe tsa sesole sa America kwa lewatleng la Caribbean. Gil o ne gape a lemotsa ha UNESCO e ntse e lemoga maiteko a lehatshe la bone ka metha yotlhe mme a gatelela gore Venezuela e tshegetsa puso e tsamaelanang le tsamaiso ya UN Charter mme ikemiseditse go sireletsa molao motheo o laolang lekgotla la United Nations. Tona o buile se ko moketeng o neng o tsenwe gape ke tona wa ngwao Ernesto Viegas le ratropo wa Caracas. Motho interna me re di tshwere gone hong a re tse jaanong tsa metshameko le o di itseng botoka ene Ed. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba le gareja lefatshe leno mothoetso madume dumela motsatsi la bone kgwedi ya Ngwanatsele le 20 ngwaga wa 2025 re diloma serota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsonetsare mo go tsa tennis Ntungamile Rawin o letse a fetetse kwa dikwaterfinaleng tsa kgaisano ya ITF World Tennis Tour J60 a sena go fenya Nathan Padmanaba wa India ka disetetse pedi go lefela. Metshameko eo e neng e tsena mo letsatsi la boraro ka tota kwa mabaleng a Botswana National Tennis Center mono ga borone e dirisiwa ke batshameki ba banana go ikokwanyetsa dintlha tse di ka ba thusang le go iponela phatlha go dikgaisanong tse di kgolwane di tshwana le Junior Wimbledon a re utlwe tshepo ke hebile ka dintlha. Ragwini yo ntse a dira go utlwala mo dikgaisanong tsa mafatshe mo pakeng eno o sa laswa maitemogelo a gago mo seteng ya ntlha a gare ga tsalekwana la ko India. Ko bofelong Ragwini o sirile mo maemong a bobedi mo kgaisanong e a gapa sete o bonolo ka 6-love. Mo seteng ya bobedi Padmanabhan a supa botshelo a tsaya keta pele a 1-love
fela seo ya belegana kwana fela jaaka Rakwena o sa tsang go ka sejana sa J100 kwa Kenya beke e fetileng a boa ko morago go fetsa motshameko ka 6-1. It was a decent match. I played well against a good player. The score is a bit tough for him, but it was a good match. And I'm pretty happy because, first rounds are always tough. E ne e le motshameko o montle ebile ke tshamekile sentle kgatlhanong le motshameki wa tlhwatlhwa. Ke itumeletse go bona phenyo ka jaana tikologo tsa ntlha di kgona go nna bokete. Maikaelelo a melelo go fokotsa diphoso go ba di bolotsa mo lebaleng. Play far from the lines and see what happens, to see what to do after. So then I saw that just playing my game was enough today. Yeah, I learned a lot today. It was a very good experience, and I understood what. Ke ithutile go le gontsi mo motshamekong o mpontse karolo tse ke tshwanetseng go berekela mo go tsone. Rakwena ke motshameki wa tlhwatlhwa. Ga ke a tlwaela go tshameka mo lebaleng la hard court, mme ne le ntirela tiro bokete ka jalo ke dira diphoso kgapetsa-kgapetsa. I didn't get much breathing space, so it was tough for me. Mo metshamekong e mengwe le kgalejana la monoga Malak Macheng o reteletse ke go fetela kwa pele morago ga go fengwa ke Eliska Drivojanova ka disetse pedi go lefela tsa 6-6-3. Di-quarter final di tla tswela ka moso e ntse le ko mabaleng a National Tennis Center. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Motabogi wa pele wa lefatshe leno Isaac Makwala a re go tshegetsa dikgaisano tsa maemo a kwa godimo mo lefatsheng leno go botlhokwa ka metshameko ena le seabe se segolo mo itshulelong e rotloetsa bojanala le tlhabololo ya dikago. Makwala o kaile seo kwa thuto seka dipuisano ya tsa itshulelo ya Botswana Economic Forum maabane mono Gaborone Khomotso Sefako ka sefako sa dintlha. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go ntsha maduo mo dikgaisanong tsa metshameko ka go farologana jaaka le setse le gapile dietsele di le mokawana kwa metshameko ya Olimpiki seo se ne la lefatshe la Botswana sebaka sa go ka lemoga lefatshe ka bophara. Phithelo e solofetse go thusa lefatshe la Botswana go tshegetsa dikgaisano tsa maemo a go godimo ka go farologana. Botswana sporting identity. Botswana has produced Olympic gold medalists, Olympic finalists, Commonwealth Games champions, world-class athletes, and a generation inspired by the legends who proved that talent from our soil can compete with the world. But talent alone is not development. We must transform our sporting identity into sustainable ecosystem that grows the economy. Now the opportunity that we're going to have when we hold this release. Makwala e ne le mongwe wa dibui kwa thuto seka dipuisano ya tsa itsholelo jaaka e le mongwe wa batshameki ba ba kileng ba emela lefatshe bonte go dikgaisano tsa mafatshe-fatshe di akaretsa tsa metshameko ya selekane di-Olimpiki ga mmogo le tsa Diamond League mo go thusitseng go ka rekisa lefatshe la Botswana. The government has invested about 104 million into the One Relay project. But this is not just an event, it is an economic platform. The expectation is clear. Every sector must triple the return on this investment through innovation, service delivery and value creation. Therefore, Cameroon 2016 is our gateway to tourism expansion, hospital growth, transport innovation, creative industry activation, media and broadcasting development, youth empowerment, global brand position. The world is coming to Botswana, and in this regard, we cannot just host, we must capitalize. Maikelo a thuto seka dipuisano tseo tsa malatsi a mabedi ke go tswa ka maano le methale e mesha ya go ka bakanya itsholelo kwa metshameko e lebiwang e le nngwe ya makalana a botlhokwa mo tirong eo. Khomotso Sefako, PTV Sport Gaborone. Mothetso tsa nako ya bosupa di ba khutlo go nefa tla ke le bogela jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a diranola jalo ka puo ya diatla tse di botse latelang ke tsa ura ya boroba bobedi ele tsa sekgowa matla khomo go dumela o itse mhata se di ba tlholantso bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimotjio. Building a child-friendly justice system is a very complex task, Bagaetsu, a referral system that requires the coordination of many skilled and dedicated hands. It is like a relay race
of many skilled and dedicated people, which really depends on the seamless passing of the debate.